لا والكسل كلا والبي والإبانتال. الحمد لله الذي جعل الصلاة إماد الدين وبرهان صدق الإيمان ونور المؤمن في الدنيا والآخرة. أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله في السر والعلن. إن التهاون بصلاة الجماعة والتكاسل عنها من صفات المنافقين. قال الله تعالى في كتابه المبين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية الكريمة نص على وجوب الصلاة مع الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، لكونه جل وعلا قد أمر بإقامتها في أول الآية، وقال في آية أخرى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فكيف يعرف الناس محافظة العبد عليها وتعظيمه لها وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها؟ وقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف، فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في الجماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا يجوز لأحد التخلف عن ذلك. Dendangal yettore nden tabitani Allah oɗo waɗɗo julde nden ko kayre woni tugale diina kan, o waɗi ko kayre woni dalil gongugol gomɗinal neɗɗo julɗo on, o waɗi ko julde nden woni annora gomɗinɗo on fi duniya wal akhira. ɓawo ɗum mi seedi reweteɗo o ala e gonga siwona kanko subhanahu wa ta'ala. O maraka fi diɗɗo e dewalngal, waɗi o maraka fi diɗɗo e tagu gongol, o maraka fi diɗɗo e yettede e jarnede, waɗi o maraka fi diɗɗo e nemin gongol. Kanko tun nemini, kanko tun rewete, kanko tun tagi, kanko tun anenete kadi ɗa, kanko tun nemini, kanko tun yettete jarne, kanko tun tagi, kanko tun rewete. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Allahu khaliqu kulli shay. Idan en andi wonde ma wi nokkugo hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-sama', aray bimana hal ɗon ɗon ko bimana la. Haray miɗo seedo kadi wonde annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ko jiyaɗo Allah wona o Allah, ko nelaɗo Allah, ko ɗofteteɗo wona yeddeteɗo. oɗo Allah nelidimo e peewal ngal e diina gonga hakan dinul haq. Sai Fawzani ɓe firi oɗo ɗiɗo kalimaji ɗiɗi ɓe maki: ad-dinul haq huwa al-ilmu an-nafi'u wal amalu salihu. Haray fiyo fennin kaɗo diina e dow diinaji ɗin ma diina kam fof hayso shirkoɓe ŋañi. ɓawo ɗum musidɓe tedduɓe, miɗo yamira on
yamira wonki an raɓɓindiniki hulugol Allah tabaraka wa ta'ala fi sirri wal alan e gundo e kene o wasiyatul awwalina wal akhirin tabitino hoynitagol ngol ɗum woni jaasingol hayfingol fii nde ɗo julde jama e aamugol fii nde ɗo julde jama ɗum ko jeeya ɗum e sifaji naafiqiɓen kala mo yiɗa janɗina fii nde julde no hayfini fii si juuli ka jama awa si juulani haaju mum ala hay sino juulede ka juulirde siko e nder oto woni siko e nder avion siko garayno jala akka haccu mum ala ko noon kadi no aami si wiyama yahen ka juulirde surtout sinange no woodi ma ndiyan no saajude ma niwre no woodi tamo jogii ngaameelo kala neɗɗo siftorɗo ɗiɗo ɗiɗi hayfinoowo julde nden e aamuɗo gaa e julde jama nden oɗo wonaa dey o juulata on anndi taw enen taw probléme ji meɗen ɗin ka leydi ɗo ɗi feƴƴiino ka defte ɗen haali ɗum hannde hutuba men on ko woni e yewtude ko fii ɓe juulata julde jamaaɓen ko honɓe woni ɓen e juulooɓe julde jamaaɓen ko honɓe woni ɓen ono no gasa onon e min aamen yewtindirde goonga kono defte ɗen kan aamata yewtude en goonga waɗi kala winduɗo deftere ko woni faandaare makko nden ko yo tagoore Allah nden hewtoy ko Allah arano hisi laa gay haray jooni noon Allah wi'i subhanahu si tawi goɗɗo je heɓii sifahum e sifaaji naafiqiɓɓe haray ɗum no ɓuri mo tension mum ƴawi no ɓuri mo sukkar mum ƴawi no ɓuri paralyse ɗo waɗi sa ɗimi waɗi woni sabu ma a maayi ko a neɗɗo tawhid ara a heɓii visa hiɗa jogitii sunna ara a heɓii biye ɗo voyage ma moƴƴiyagol laakara anndi ɗo so a mara visa ko marɗa biye yeɗɗuɗo wo ko marɗa biye o so a mara visa ko aka aéroport ɓe doñete sera njulaɓen no anndi ɗum no laaɓani ɓe poyi piiji goo e diina koye maɓɓe jangete ceerno non noon haray Allah wi ñinne julde nden go'o al-amru ida jaa min allahi wa min arrasuli yaqtadi lwujuba si yamirore iwri e Allah iwri e nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam ɗum ko ɗaɓɓata ko waɗɗagol wa aqimu sala o yalɗo dey fa sallu sala ibnul qayyim rahimahullah oɗo gando mawɗo allama o maaki wo aljahilu la yu'addu min muqimi sala neɗɗo majjuɗo imo juula murdafan ko wiyete murdaf ko supportable o annda si turama turagol ko honɗum si ɓantama ɓantagol ko honɗum daragol ko honɗum sujjugol ko kanko mo anndi si imamu wi Allah akbar mo yiɗi Allah si imamu turike o turo si ɓantike ɓanto si gayni o fiɗɗa dolo makko ƴetta paɗe makko ɗen o yaa ibnul qayyim o si ñinnoɓe julde no kontede oɗo naɓete fi abadil makka o kontatake taw jeyaɓe maɓɓe mo konte noon e juuloɓen o wi kadi itte zakkam o ɗum ɗo to no wawno yonude ka wi waqimu sala aɗo yamiri yo julde nden totte yo nde waɗe kono wi warka'u ma arraki'in juulide e juuloɓen oɗo aya tedduɗo ko on waɗi ƴiyalle mum o waɗɗagol julde jamaɓe waɗɗagol julde nden ma aljama wal musharakati lil musallina fi e tawtidirgol kafidugol e juuloɓen ka julde maɓɓe sinno woni no faandaare nden ko ñinnugol julde nden tun on ɗo e ɗo hawrondirande feeñatano ka timmode aya warka'u ma arraki'in fii laatiki jomirawo subhanahu wa taala o yamiri ñinnugol julde nden ka arande aya o wi nokkugo kadi reene e dow julɗe ɗen ɗe fof reeno ɗon kadi e julde hakkundeere nden darano ɗon Allah ko on yankiniiɓe toɗɗiniiɓe ɗoftiiɓe haray ɗo kadi ɓe wi wa kayfa yarifu nnasu muhafadata al abdi alay ko honno yimɓe ɓen anndita jiyaaɗo Allah no reeni e ore julde nden wa ta'dimahu laha ko honno kadi ɓe anndita mo mawnini julde nden waɗi aqida koka ɓernde ga wonata ɗum no wi amalul qulub golleji ɓerɗe ɗen kono amma julde ko min amalil jawari ɗum no yimɓe ɓen annday ko honno yimɓe ɓen anndita ɗum arata haray ɓe inni wa gomɗi hara neɗɗo on o tulti gaa e tottugol julde nden wawi waɗugol julde nden ma ihwanihi wondude siƴƴe makko julɓe ɓen watahawana bi sha'niha o hoyni hayfini fi'ake julde nden Allah wi'i ɗo ko fi halatil har si a laati keɗa wondi e maɓɓe an nelaɗo ɓe a ñinnanɓe julde nden ɓe juula
ɗo ko ɗum Allah sendi woɓɓe no juula no yaha yeeso no ara ɓaawo ɗum ɗon tondire ko Allah wii qad aflaha almuminun alladina fi salatin khashi'un ko kadi wi'i ɗo faltakum ta'ifatun minhum maka walyahudatila ɗa juula ɗa fali armuji maɗi ɗiɗa juula ɗa jogii jogoranji maɗi wiyani o wi si ɗen ɗon juuli ɗo ɓe wontu ɓaawo enen ɗo hannde malikiyankoɓe hay waɗugol tiga yorɓe ka jiifa mum haa senja joni noon ɗo yiɗa a yaha ya ɓaawo ɗe ara yeeso timminana masalan jiiɓol duwonum sina Allah yamiri ko haya salatul khawf ko ɗum deftere figiya fof a yiyata sina tawa ɓe annana babu salatil khawf e holli wondema ndeya fedde kadi nde juulaɗe a nelaɗo julna nde ɗo fedde darnde ɓen ɓeya dirta ɓe juulana hoore maɓɓe timmina ndeya kadi fedde ara e inni wondema lam yusallu maka fiita ɓe faɗi julde jamande an noon a jogaki dagawal a jogaki hay fus a selliri wa bankirgal ɗum no yurmi o inni oɓe jettu jogoranji maɓɓe ɗin e rentorɓi maɓɓe ɗin e jogoranji maɓɓe ɗin oɗo aya waɗɗini tottugol julde nden e ka jama e alhaali hare nden e sattugol kulol fa kayfa bi haali silm ko honno tawi gere ala no ɓutti dog a ƴetta e dolo maara ƴetta oto ƴetta moto seppa nete ara tawa ventilateur ji no huɓɓina climatiseur ji no huɓɓina joɗɗa e tapi laaɓuɗo tawa an ɗum ɗon ko joɗagol wowla ɓuram sinno walaw kana ahadun yusamahu fi tarki salati fi jama sinno laatinoke goɗɗo no newnana accaneɗe nde ɗo julde e jama lakana almusaffuna lil aduwi walmuhaddaduna bi hujumihi alayhim awla harayno ɓeeɗo fewtonirɓe e gaño ma ayɓe ɓen hiɓe hulɓinire kadi atakugol alhujum ko ñosagol e pular janngoɓe français wi atakugol ɓeeɗo hamdiduno awla bi an yusmaha lahum fi tarkil jamaa ko ɓeeɗo ɓe namode awnonde gayno ɗon gerdude ayɓe ɓen heddiɗo woya noon juule falamma lam yaka dhalik tuma nde wonno ɗum waɗaali ulima anna ada alsalati fi jamaatin min ahammi lwajibat arabuɓe ɓe qaddimi l ahamma ala almuhimmi fala tudayi lmuhim ardin ko ɓuri himmude kon e dow ko himmi kon nde tuma ɗum waɗa anndama hi julde nden ka jama ko jaaɗu ko ɓuri himmude e waɗɗiɗi ɗin wa annahu la yajuzu li ahadin ittakhallufu an dhalika gooto newnanaka daganaki hay e gooto tultugol ga e julde jamande wa amma tahawunu biha maa aljamaati fi lmasajidi fi awgatiha fa huwa masiyatun adima amma non hoynitagol hayfingol jaasingol nde ɗo julde wondude e jama jaasingol ngal naya daro wiya julde nden ko fuyi ko angal yi'edema ton wiyete tahawun hoynugol julde nden wondude e jama on ka waɓutuji mayre ɗum ko bakkatu ɓurɗo e mawnude ko yeddande Allah mawnude wa kabiratun min alkabair e bakkatu kadi jeyaɗo e bakkatuji mawɗi tawi ko tubanteɗi wa wasilatun on tultugol julde jama ko laawol yottorgol ila tahawuni biya faade hayfingol yani hoyna julde nden bal wa tarkiha bilkulliya saare ay neɗɗo mo julta julde jama ko habba fi akhiril mataf ka sakkitode ko tertagol julde nden an abi hurairata radiallahu anhu heɗoɗen joni en wowliɓe wa'iduji ɗin ayna dalail awil adilla honto dalilaji ɗin heɗoɗen ɗi an abi hurairata radiallahu anhu qala rasulullah sallam andi oɗo hadise taw laysa mawqufan inama wa marfu'an ila nabii sallllahu alayhi wa sallam ka umaki ɗo qala rasulullah haulai sahaba umana kulluhum udulu wa kulluhum umana ɓe fof ko ɓe nunɗuɓe ɓe fof ko ɓe hoɗi ɓe wi nelaɗo maaki hoolo kono woni jentoɗen nelaɗo musidɓe laqad hamamtu nelaɗo ko wi kamɓe wiyete arhamul halqi ba'dallahi subhanahu wa taala kamɓe ɓurata tagore nden fop yurmede tagore nden ɓaawa Allah tabaraka wa taala arhamur rahimina ba'dallah si Allah feƴƴi nelaɗo no ɓura fof yurmede tagore nden ɓe maaki laqad hamamtu an amura bisalati fatuɓama ko ɗo tun tawi nelaɗo acca julde no darnana hiɓe haɗi si noddinama na a yaltuka juulde ɓe acca julde no darnana kamɓe ɓe wakkilo accude julde jama nden ɓe yaha sunnoygol cuuɗi ɓe juulataɓe nelaɗo haɗuɓe ñaariru ta lorre haɗuɓe leggal wota soppire ni ngal naftortake nelaɗo wiyete wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ɓe wimi himmirinde min
an amura bisalati fatuqam mi inna yo julde nde yamire nelaɗo ko patron yani ay goɗɗo no mabura imamu yagal ko nelaɗo woɗɗi nam mi yamira julde nden nde darne thumma amura rajulan fa yusalli binnas mi yamira gorko goo yo jullu yimɓe ɓen thumma antaliqu maiya bi rijal refti mi fokkitida e worɓe wondu mi fokkitida wondude an e worɓe maahum hudamun min hatabe ara ɓe wo jogii dolle leɗɗe ɗe na defirɗe ñiiri wona juɗirɗe bireedi wona juɗirɗe tew ko honɗum ko ila qawmin la yashhaduna salat ay la yahdurun mara wonde shahada ara ko bimana hudur faman shahida minkum ash-shahra falyasum no noodi e leyɗe goo so tawi ko nde seediɗa ndu wona ha sappo ara juula ara fuɗɗaki worude ko bimana la yahduruna as-salat fa ahriqa alayhim bi buyutihim min nar jente ko ɓeeɗo tunnelaɗo miiji sunnugol cuuɗi ɗin e dow onni ɗo kadi keyeji maɓɓe alayhim fa ahriqa alayhim buyutahum binnar wa fi riwaya woni e fillaygo mi sunna e dow maɓɓe cuuɗi maɓɓe ɗin sunnira yiite nge carmalle leɗɗe naɓoraɗe ɗe lawla ma fiha min annisai wa dhurriyati la ahraqtuha alayhim muttafaqun alay hadise on kadi ko fi qimmati siha wondema sinno wonano sonnaɓe ɓe ɓe tata julde jama waɗɗaɗe e pay koye toso koye ko tawata hay julde sina ekkitugol la ahraqtuha mi sunnayno cuuɗi ɗin ala e dow maɓɓe dalil arano on en andi angal juuloygol taw mo juuloyta julde jama nelaɗo ɗo wi'ali ɓe juulata ko ɓe wi wondema la yashhaduna salat ɓe arata ɓe tawatake julde nden ka jama heɗonen kadi abdoullahi ibnu ummu maktum wa an ibni ummi maktum radiallahu an qala oɗo ko bunɗo ɗon geli o maki istadantu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam an usalliya fi beyti komi bunɗo mi mara ko ɗo wanmi mi duginino mi diisinino e nelaɗo on sallallah alah nde mi juulata ka suudu fa qala nelaɗo maaki hal tasma'u nidaa bisala ene hiɗa nana noddinandu ɗum e julde nden fa ɓultu ɓe no hoɗɓe enen siko ene mi nanata kono kanko o wiini fa qultu naam abdoullahi oɗo ibnu ummu maktum o inni naam qala alayhi salatu wasalam ajib jaabo noddinandu la ajidu laka ruhsa min mi heɓanalima ko wiyete kon newnande mo siɓɓe tedduɓe bunɗo mo ala ko ɗo waɗi oɗo newnanaka yo juulu ka mu'um ɓe maaki ajib ay honɗum annida jaabo noddinanu ɗum la ajidu laka ruhsa mi heɓanalima newnande ko ɗo yiyo toon probléme ji men andi no woodi probléme hannde ko wona wullede ko marché ala laawi ala ndiyam no kuppi ceerno no woodi ko ɓuri ɗum sa yurnike defte hannde a tawa na ɗin wonno gonɗi maɗi an neɗɗo julɗo woni ɗiɗi e dalilaji ɗi wan ibnu abbas jentoɗe ko hadiseje tan e game abdoullahi ibnu abbas radiallahu anhuma qala o maki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ɗe hadiseje ɗo no hulɓini ɓuri avion wal yanugol e hoore suudu tana ko haa ɗon wona iwɓe dow ɓen hisata wona tawaɓe leyɗen kam wowlete fimu man sami annida falam yati fala salata lahu illa min udr araytumul muskila kala nanɗo noddinandu ndu o araali ka noddinaɗo falam yati fala salata lahu idan kono haray onɗum nafi ko nawoyange onon julaɓe hiɗon ɗo ɓa onon ɓe seniɓe na juma arɗon ɗo de ko julayagal arɗon ga arɗon non juma onon ɗo fab si awri joni o téléphone ɗo a soodimo ɗo de 900 000 ma ɗum wiyenmo 500 000 addamo kadi wiya aɗa yeyitamo 500 000 fitta sa wattunoɗi ka jiifa aray ɗo a perdini golle maɗe fala salata lahu illa min udrin si wona hara ko nganto yeyoy nganto ngon yeeso ga wona ngantoji ɗi andanɗa hoto a ñamday notade téléphone wiya wata koyɗe ma no muusa aray ɗuma palino memmini ma ɗum rimatisi on rimatisi a wi ha kobay a wi ha binturayya ala adiri a wi ɗo ha kaduna on hattito nenete kakuluma aari madina a wata yaade ka juulirde ceerno a ƴawi e taxi moto ɓe dimbima ha wayi wa yarɗo ɗaɗi googo si yewtuɗa gaɗo wiya a wata yaade ka juulirde sirima tiise on no tampinnoma ɓaawma no muusa ma yani on nenete palima no memmini ka suudu tawetonoɗo aɗa waali laaɓidiran en ndi al akhillau yawma idin baduhum li badin aduwon illa almuttaqin
kala weltirnoɓe ɗo fii ko nokku ngo pita e pita laɓe e laɓe dalaba e dalaba yani njula e njula ustage e ustage kono militaire e militaire police e police tawi ko ɗum weltira jommidiranɓe ngal ɗo weldigal mayde montay ngal few ɓe hewta e lakara ɓe wontayi wa akhraja alhakimu fi mustadraki an ibne abbas radiallahu anhuma ɗe hadiseje ɗo fof abdoullah ibne abbas radiallahu anhu fin qala o yi kadi qala rasulullahi sallallah alih w sallam o wi'i nelaɗo allah maaki o maaki nelaɗo allah maaki ɓe fof ko tedduɓe thalathatun la'anahumullah moɗen tana ɓuray ɗum ɗo la'natullahi ala l insani ko ibaduhu wa tardihi an rahmatihi subhana ko raɗagol mo pottina few woɗɗintinamo ga e yurmede makko ni man taqaddama qawman wa hum lahu karihun kala ardiɗo yimɓe o julni ɓe taahi ɓe añimo ko ɗum waɗi teddungal mo onon imamuɓe sodugol ɗo haɓɓe kaɓɓere goro ndaara ambelo kuy mbuɗi yaara ka chef septen ma ka chef quartier ma ɗum ka mairie on ma ka liigi on fi o waɗe imam ta yimɓe ɓen faalakama aray jente probléme on a waɗɗi a ɓornike complet kuɗ tato thalathatun la'anahumullah wona nelaɗo hay neɗɗo moƴƴuɗo ɗo si huɗi goɗɗo ko ya rentoye ndin kuɗ tato allah huɗiɓe gogon neɗɗo ardiɗo yimɓe taɓe faalakam wa muratun batat wa zawjuha alayha sakhitu e sonnajo waaliɗo hara moodi makko no woɓɓe sikkay ɗo ko fi mbaldi akramakumullah wona ɗum tum si moodi ma ne liima jaɓaali o waalaymo tikkanma si moodi ma wi ta yaw nokkugo a jaɓaali o tikkan si moodi ma wi a waɗu ma ya joltiŋito ma aray sina hara ko dayus o tawaymo tikkanma wona fi mbaldi tun gorko tikkiranta debbo wa rajulum e gorko jente moƴƴa tammo debbo ɗimmon ko debbo waaluɗo moodi mum no tikke dow ma tammo on wa rajulun samiya hayya ala salat hayya ala alfalah tumma lam yujib o woni tammo e huɗaɓe allah ɓe allah huɗi ɓen abadahum an rahmati wa tardahum o raɗiɓe pottini ga yurmede makko musidɓe tedduɓe ko njelo billahi alaykum hande hakkunde wonɓe biroji hakkunde wonɓe magasin fewdo ɗo sa yehi a heɓay kono ɓe kaabele no woni sagataɓe juuɗe maɓɓe no yalti tun yaasi ayna e liwu hiɓe liwta tun ɓenna o yaay woni sukaale kadi ɗe allahɗa hoore ma no yiruɗa tuuɓe maɓɓe ne anda ɓe taw na haala julde jama ara ɓe noddino adaɗe ɗen sayli wona noddingol wona julnugol wona janngugol alqurana wona waɗugol madar kaabele sansaɗiya saare yani dangi ngi wayno baasi wi lannungi ɓeɗo no dari miɗo jiɗi tato ko hombo ɓuri angal iman 13 imamu no ƴawi ka mimbar noddanaɗo ka otowal mum e naatu noddaɗo e nodduɗo yente moƴƴa tato e pular wolde noddanaɗo ɗum ko jon oto noddaɗo ɗum ko pasasejo nodduɗo ko ɓeya ɓe anduɗo jatigi mumen dundagite en ɓeɗo ɓe andanɗa hoore ma 500 faran no ɓurani ɓe hayya alal fala ɓeɗo jon noon huɗede ɗum no hulɓi ɓay mawɗaden si huɗimo neɗɗo moƴƴo tan eggen kadi mahen وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ɗeɗo hadiseje tati arduɗi ko Abdullah ibn Abbas filliɗo o maaki man sami'a nidaa falam yamna'hu min ittiba'i udhrun ɓe inni kala nanɗo noddinaandu haɗanimo immorde e jokkugol noddinaandu nun nganto saaɗuɓe wi wamal udhru ya rasulallah kon ɗum woni nganto ngon nelaɗo ipiji ɗiɗi khawfun aw marad kulol e bandino sakkiɓe ɓe waray nam ma ɗum woni nete boddi ma ɗum woni bariru feetundu no wurti e laawol ngol ɗo ma caangol kulol doyo moodi enen ɗo koye fulɓe ma nawnare lam tuqbalu minhu salatu allati salla waade lam tuqbalu minhu salatu allati salla konno heddi jaɓataake julde nden nde o juuli andi ɗo ɓe wiyaano o juulata komo yahaali ka noddina ton rawahu abu dauda wa ibnu hibbana fi sahihi wa ibnu maaja heɗoɗen kadi maadu bnu anas oɗo kadi o maaki o an rasulillah e gama e nelaɗo allah sallallah alih w sallam annahu qal ɓe addi ɗo piiji tati ko ɗi wiyete dolokkaji kata aljafa'u walkufru wannifaqu man sami'a munadi allahi yunadi ila sala fala yujibu rawahu ahmadu wattabrani ɓe maaki yorugol ɓernde
كافرات ينتهي مقتدى النافقياغا الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفي رواية في الدرك الأسفل من النار قلنا ندو الله سلي بنكو ندو بالله إنه عندك دمبورا يبيته من نونا في سلي بنو يؤمن مدي ساكو كوغونغا ودي enen ko salli ko si goɗɗo woni gite ɗe gayni miwɗude ɓe na ñoƴƴe nano ñoƴƴe ñaamo ɓe waɗe salli ma ɓe tawi joni rimati si gayni bonnude koyɗe ɗen jan ɓe paralisi ɓe yahay ka yaate 1 minute 10 minutes ma ɗum tawi koyngal goo no taƴi ko poore koɓe tuggo ma ɗum hara wonnede komo yitere wotere wonnede te ndeya kadi hara fuuri ɓaydi wiɗen oyata enen ko ɗum annduɗen wonnede te ma ɗum waɗa ñama kala yaagal haare tereta few ko ɗum no salliɓe ɓen ko honno ɓe wiyete salliido ko munaadi allah ko noddowo allah ente jon ka o fuɗɗi allahu akbar ɗum e duwa faamude filo noddinaɗo allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha ɗum waɗi sa waɗi ɗo ñama kala yaagal haa gaɓɓuɗe ɗen yani on lati joni ñiiƴe ɗen soli ande kadi awa tawide allah ko yelle ɗo wani sallide yelle woɓɓe kadi koyo landi to si allah wa allah ko a landi ene e allah hino mawni istifham haray sanan kala nanɗo noddowo allah o yunadi ila sala himo nodda faade julde ne fala yujibuhu oɗo aray no mari yorugol ɓernde mo mari keferaku mo mari nafiqiyaku وفي رواية أوروكو إمام أحمد إمام التبراني في اليوم وفي رواية للتبراني وحده أريك في الله إمام التبراني كم بتون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعب علمات بحسب المؤمن أتيذا نلعب وقريتاني وقريتاني قمنا إن يوني قمنا من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه wani enen ɗo probléme ji koko a nanay ɗo goɗɗo noyi naalay tawi man ko heɓaali ko golla o yalti ɗo ka université mo jooɗi kono mo yaade juulugol o waye enen ɗo hannde ɗo ustase ɓe ɓen wo alahajjiɓe ɓen wo hajjaɓe ɓen wo mawɓe bolondaji ɗin wo eɓe en suusata wolude inɗe mum ɓen wo fof no jogii kuruji few sagataɗe ɗi jiwɓe woɓɓe harano tonki tonke rasta woɓɓe hara jooni mo yiɗa wo taw jiwo ɓaleejo alaalagil mo yiɗa ono hutti hoore mo alanni jooni ko teewu woni e yahude ɓanndu ala waɗi woyte e ɓanndu ko ɓuringi allah tagi ngi no ɗon ɗi ko wawa bayi huɗo fugulu cukulii no so yi ñomporre nden taho a hulay taw ɓeetino e saga iwpuɗo tuuba on taw ko juulo o so turiki o aray na haray ko jalnugol yimɓe ɓe pantalohoy no ari ɗo koye allah itti fiira e mum wirtere ley no wawi a sikka e soketiwa dow ga ɗum sa yi en nayi boobo resi e ɗum ay kuusi hu ɗum waɗi fooyonde sa yi o no ara a sikkay tum picco ko liirude juɗira huɗo sa yi ɗum no ara feeti noon ɓe ƴetti ɗuma e honno écouteur ji retti yani noppi ɗum fotta a ngalɗay taw sa fottesi fa ɓen koya selanmo kanko andi law harime ko sukaɓe hulɓinirte mawɓe joni ko mawɓe hulɓinirte sukaɓe ko ɓe wiyawa ɓe dari sira siɗa on wattana hilla de ustase rewrugol ɗongol moƴƴa yoni gom ɗin ɗon malkiso ngol malkiseede yoni gom ay ko halkede ko yoni gom ɗin ɗon immorde e halaku e malkiso ngol wal haybati ko ronkugol heɓugol ko ɗaɓ soyugol ko ɗaɓɓugol ronka heɓde khasara perdi ko heɓugol ha gayna bona amma hayba ko ɗaɓɓugol ronka heɓude ɗiɗo ɗiɗi ko tana nde goɗɗo nani noddinowo on hino rerɗin yo tawibo ɓe sala hino rerɗina e mbar jaari julde ne say hayya ala solat hayya alal fala o fiɗɗa noppi makko ya fala yuji haray wattanen hilla e ɗe hadiseje ɗo ɗa wawi wiide minen haajami ala ko ustase o yalta kono yo haaju ma woni ko allah e nelaɗo e kara makko ɓen haala aqulu qawli hada أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل مرة ثانية نواصل في صلاة الجماعة ɓaawo ardingol ɗiya ardinno ɗen naane yettugol allah irritanomo kanko tun woni reweteeɗo e goonga
ko noon kadi seedi to wonde nelaaɗo sallallah alih w sallam ko jeyaaɗo Allah ko nelaaɗo Allah ko rewo wona reweteeɗo ko ɗofteteeɗo wona yeddeteeɗo yamira hoore an yamira on hulugol Allah haray jentoɗen ɗo kadi Umar ibn al-Khattab an amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu e gama e oɗo amirujo gomɗinɓe ɓen Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sani sahaba walaw ankara man ankara oɗo wiyete ashabul mulham o wiyete al-mulham ko alladi ajra Allahu al-haqqa fi lisani kathirun min al-ayat wafaqa qawla Umar ko o wiyete ashabu al-mulham sagata longinaɗo gonga qala umaki ma balu aqwamin oɗo na landitande ni ko ta'ajjub ko honɗum woni fi'ake yimɓe yatakhallafuna ani sala ɓemɓe no tulta ga e julde nden ka jama fa yatakhallafu li takhallufihim akharu ɗon andi neɗɗo ko lo'i womo mari sappo jaɓoɓe ko haali kono waɗi sa heɓi gaño goto a heɓi ayɓe sappo sa heɓi giɗo goto a heɓi yiɓɓe sappo tultira sabu tultugol ɓe ngol julde ane waɗi woɓɓe ɗo sa fokkin ɓe ne contana yaade kere kaka juulirde juulirde ko kere yimɓe ɓen tultira on ɗon fokkitunoɗo ayi o hoykin o hay fini o tultira sabu tultugol ɓen la an jente Umar la an yahduru sala wallahi ma ɓe ara julden ɓe tawi julden aw la abathanna alayhim man yujafi riqabahum ay an abdanihim Umar kañum alano goye rottirɗe ɗiɗi ko imma famondiron ko famondirte ko ma waynodiro o wi wo ko imma la an yahduru sala ko arabu imma ɓe ara julde nden ɓe juulida jama aw la abathanna alayhim ɓen noon ɓe Umaru imminta na landitotoɓe emen yahay mami immina e dow maɓɓe man yujafi riqaba on mo no woɗɗintina daaɗe maɓɓe ɗe ngawi ɓalli maɓɓe ni on famimo randun ɗon ka kaye jente moƴƴa lamɓe ma Umaru radiallahu anhu kanko wonno président on Aboubacar radiallahu anhu feƴƴi kanko laamino adunan fo amirul mu'minin waɗadi kataba radiallahu anhu ila al umarai fi l amsar cayɗen fo mo joɗɗini amiruɓe wiyen wiyani honne gouverneur ɓe ma wiyen honne ndette honno préfet ɓe ma ɗum on mairiɓe ko ɓe wiyete umaraul amsar o wi inna ahamma umurikum indi sala la ilaha illallah muhammadun ñande heɓirɗen yara en mali ande dey ko ɓuri himmude fiyakuji mon ɗin fof ka ammin hoorejo mon on assalatu ko julde nde haysi golle haysi biroji ɗin golle manki ton kono si juulama haray ko ɗum ɓuri himmude faman hafidaha faqad hafida dina wandi ɓe ko nelaɗo nayi kala reenuɗo julde nde gomɗe rewni dina mum arabuɓe wiya yurafu cheyu be deddi joni haray gonɗum famɗo mafhumul mukhalaf faman hafidaha addamiru yaudu ila sala kala reenuɗo julde faqad hafida dina gomɗe ara o reeni dina ma eyi mo reenali julde nden ko on ɗum waɗi haray ara o reenali on ɗum joni on nante on ɗum wawi ko nelaɗo no wiya man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fiddi mafhumul mukhalafa si nelaɗo maaki kala mo Allah fandani e mum moƴƴere o faaminaymo diina kam tan yilti alluwal ngal goya sengo ara e wiyay kala mo Allah faaminali ɗum diina kam aray fandanaki mo moƴƴere no laaɓi poy fiyama goɗɗo ala oɗa no mari aray en faami ɗon ko sifaji ɗiɗi noon sertuɗi waman dayyaha kala yeebuɗo julde nden fa huwa lima siwaha adiya on ɗon hara e ko wona julde nden kon ko ɗon o ɓurata yeebude kala yeebuɗo julde ko weɗi wadde ko wona julde nden kon wano korka en wano hajju en wano ittugol zakka en wandi ɗum ɗon wonki ga memay tunki uuma haray hono wo heddiɗi ɗin kala ko wona julde nden ko adiya ko kanko ɓurata yeebude ɗum ɗon wa min al muhafadati alayha ada'uha jama'atan fil masajid hada qawlu Umar radiyallahu anhu li umara ɗum ɗo ko konngol Umar radiyallahu anhu ɓe o lammini ɓen jentoɗen kadi oɗo jeeteɓe assabiquna al awwalun arabuɓe wiyay alfadlu lilmutaqaddimi wa in ahsana almutaakhir allah tigi no manti ɓe ɗo wi assabiquna al awwalun
ulaika almuqarrabun. ɓeeɗo abdullah ibnu mas'ud jentoɗen mo kanko kadi umaru gayni ko mum kon radiallahu anhuma. qala ibnu abbas radiallahu anhu man sarrahu an yalqa allaha gadan muslima, jaka mo juulata julde jama haray islamu makko on no waɗi ŋappuru. kala welowo ɗum man sarrahu, kala on welɗo ɗum an yalqa allaha nde hawroyte allah gadan janngo yawmal qiyam musliman ko o julɗo, falyuhafid ala haulai salawati lhams haythu yunada bihim. o waɗi taqyid on ka yontigi reeno e dow ɗeɗo julɗe jowi nokku kaɗe noddante ton ka juulidaji. fa inna allaha shara'a li nabiyikum sunana alhuda, tabiti allahu on o sar'inani annabijo mon on sunnaji peewal ngal. wa innahunna anduno julɗe nden min sunanil huda, ko nde tawande julɗe ɗen ko jeyaɗe e sunnaji peewal ngal. walaw annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hada almutakhallifu fi beyti, sinno on fof on juulirino ka cuuɗi mon wano o tultuɗo juuliri ka suudu mon, la taraktum sunnata nabiyikum, arayno on acciri sunna annabi mon. walaw taraktum sunna nabiyikum la dalaltum, sinno on accino sunna annabi mon wallahi haray on majji. wa fi riwaya la kafartum, gon ɗi haray on heeferɗi. walagad ra'aytuna gom ɗi min mi yi'ino men menen sahaba en وما يتخلف عنها أي عن الصلاة أي عن صلاة الجماعة في المساء إلا منافق معلوم النفاق. يوانا نافق يجو أندي لا نافق ياغا. من كذلك عبد الله بن مسعود. هذا كذلك أبو هريرة وماكي. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجد. وني والله أبو هريرة يوتا كون هبنت نوبي ديدي بيئو آدم كوري رصاص كبال ما وين سياوري بال وين عندا دون وين هون نتي أوا يعني هون نتي أوا هون كارت يعني دون هون نتي كو لواتا كون كارتوسي كوا كدي كو تايو de nde ɗen hebbinta noppi on tigi gongo ɗum ɓuri moƴƴandemo nde o nanata salli jonno wi hayya ala sala yacci aron e julde, hayya ala alfala yacci aron e malanga tumma lam yujid. wa taqulu ummul mu'minin aisha radiallahu anha, nene gomɗinɓe ɓen sonnajo nelaɗon oɗo jeyaɗo fuqaha ussahaba jeyaɗo e minal muktirina fi riwaya olmo julde jama waɗɗakimo ceerno. kono o wi on ɗum man sami almunadiya bisalati tumma lam yujid lam yurid khayra wa lam yurid bihi abadan illa min uduri. nena aysa kadi maki kala nan ɗo noddinanowo noddowo on e julde nden no nodda o jaabaki, haray on ɗon faandaki moƴƴere, haray o faandaki moƴƴere nde laabi ɗiɗi sina hara ko ngam. wa su'ila ibnu abbasin radiallahu anhuma an rajulin yaqumu llayla wa yasumu nnahara. abdullahi ibnu abbas landano fi gorko oɗo daroto jemma on fof juula, o hooray ñalorma on fof naafi. wa huwa la yashhadu aljumu'ata wala aljamaa, kono o arata juma o arata julde jama, o hooray noon jemma enfin o hooray ñalorma o daroto jemma o juula. fa qala ɗori o wiide batalat salatuhu abadan batala sawmuhu abadan, ko o wi huwa fi nnar. o andi a sonnajo kadi wiyanoɗo taqumu llayl wa tasumu nnahar wa tuudi jirana, nelaɗo wiyano batala salatu aw batala sawma, ko ɓe man fahiya fi nnar. raɓɓiningol pat himo ka yiite kanko e korka makko kam, himo ka yiite kanko e julde makko ɓawa arata julde jam. falaw anna salata aljama'ati faridatun afan falawla anna salata aljama'ati farida, sinno wonano julde jama ko farida, lam yahkumu ibnu abbas radiallahu anhuma ala hadha arrajul alladi kad jama bayna hatayni ibadataini binnar. si tawno hara julde jama na faridanu, abdoullahi ibnu abbas ñawatano e dow oɗo gorko hawtituɗo ɗeɗo dewe ɗiɗi, daragol jemma juula e horugol ñalorma yiite e hoore ma. أيها المسلمون لقد جاءت البشرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الصلاة في المساجد قمبي أري ولو وإقاين لعدون صلى الله عليه وسلم ونان ديهم جلد دين كان دير جولير داج
ɗon iwi ko wona ka juulidaji kon yalti fa qala alayhi salatu wassalam bashiril masha'ina fi dhulami ila almasajid weltinir heewɓe yahugon ɓen sigatul mubalaga masha'ina wadnu fa'al heewɓe juulu heewɓe yahugol fi dhulami e jamɗo dhul ka niwre ila almasajidi weltinir ɓen ɗon binnuri tammi yawma alqiyama ɓen no mari annora timmuɗo ɓatum ɓe yahino kanniɓe yaagol ka juuliddaji haray weltinir ɓe annora timmuɗo yawma alqiyama fa qala aidan fi riwayatin ukhra lan yalija annar ay lan yadkhula annara jolata yiite ngen naatata yiite ngen ahadum gooto salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubi yani alfajra wal asra ni ko ɓe faandi ɗo haray naatata yiite on neɗɗo juuluɗo ko atti fuɗugol naange ngen ɗum ko suba e ko atti mutugol naange ngen ɗum ko alansara ɗum ɗo kadi ko welo welo moɗon onon juuloɓe julde jama Allah duumimon e hoore ɗum ƴettitan e hoore ɗum ɓe ala e wadde ɗum ɓe yo allahu fewnuɓe ɓa ko kanko woni fewnowo toriki Allah tabaraka ta itta ɓe oɗo jikku bonɗo fa qala aidan nelaɗo kadi maaki ha joni heɗoɗen ɓe ida tawadda'a al insan fa ahsana al wudua si neɗɗo on salligi ko moƴƴini salligi o arana salligagol goɗɗum maska goɗɗum sinara ko ngan ɗumma haraja ila al masjidi refti o inni o yehi ka juulirde la yukhrijuhu illa assala ta yaltinalimo ka makko wona lantoygol ñamande dey wona yaagol sifa yette baɓɓe gacce haɓe enna wiyam yami ka juulirde mi darsin fottoya e kaari ko go andi no waɗi woɓɓe kasi ñawli kema ɓe jaɓata yiiɗo ɓe nattata on fottata ka laawol ɓe yaa ɓe awlitanoɓe ka juuli ɓen no gaɗara na fii juulugol yeyde ko hettugol ñamande mum nden waɗi enen kadi moraɗɗin fii o haalisi naɓi en ha joni faydi goɗɗo diina mum kan mo wakkili yo yeebo kono haccu makko wono mbuuɗi yo heɓu tun no heɓu jul yaltinaalimo si wona julde nde lam yahuttu hatwatan o tippata tippande illa rufiat lahu biha daraja si wona ɓantantemo daraja wa hutta anhu biha khatiya montanemo monte ga e makko paljol fa ida salla ɗum ɗon tutta teppere kala daraja ɓanto teppere kala bakkatu monte ko ɗum ɓurɓe waɗɗitade juuliddaji ɗin ɓuri jogade nema haysi fowtere ɓalli ɗin ka kaɓattagol juulirde fa ida salla lam tazali lmalaikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith si o juuli o serata kadi malaika ɓen no du'anomo fadde himo e hon ɗum te fadde himo ka o juuli ɗon o tayraka salligi makko bonaade ɓe wiya hon ɗum allahumma salli alayhi salatu lmalaika alayhi du'a'un wa salatullahi alayhi sana'u julde Allah nden e dow makko ko mantore julde malaika e makko ko du'a Allah yo onne nette mantu o Allah yo allahumma arhamhu Allah yurmem ɗon andi noon du'a ɓe poɗata cigarette ɓe bellata ko jiwa ɓe heɗata ko Allah tigi wi ko yani yaf'aluna ma yu'mar la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ko nde woni inde malaika ɓeesi du'anike goɗɗo wala yazalu fi salatin man tadara salat o seeralimo e julde fadde mo habbinde e julde wonde arde wa qala aidan man salla al isha'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfa al-layl o yi karamo koɓɓen ɓe addita e qa'idaji ɗin ha ɓe gayni ɓe walli ɓe addi nambaraji tanaji ko woni angal juulugol julde ja joni ɓe addude welo welo ko wonani hon ɗum juuloɓe ɓen ko ni onnenete ɓe rerɗinitta e diina kan ko hulɓingol yaagol ka Allah ko tippuɗo ta tippuɗo ha yotoya alamru bil ma'rufi wan nahy anil munkar waajotoɗo na hulɓingol tun kono na wo ñande o ko winto tun o walangol yimɓe ɓen tun ko welataɓe hay si nafataɓe naam ɓe maaki man salla al isha'a fi jama'atin o andi ɗo sinaka jama tawa kay o welo welo kala juuluɗo geeƴe ɗen ka jama fa ka annama qama nisfa al-layl a wiyay o dari ke feccere jemma wa man salla subha fi jama'ati fa ka annama salla al-layla kullu kala juuluɗo subaha ɓa ko ɗum ɓuri sattude aray no wawi wasi o dari ke jemma o fof joni miijite ɗum ñande o heɓa jemma e fecce ñande o heɓa fiyon ɗum hiɗa juuli geeƴe heɓa nisfa al-layl juula suba heɓa jemma o fof hada fadlu min allahi adim wa ajrun kabir ɗum ɗo noon ko ɓural mawnugal immorde e Allah
ko mbarjaari mawnude immorde Allah fa kayfa yusawwahu li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir ko honno newnirante julɗo gomɗinɗo Allah gomɗini ñalan sakki ko ɗiɗi ɓuri mawnude ko gomɗinte an yufarrita fi hada thawabi al-adim nde o welsiroto e ndi mbarjaari mawnude wala yubali bi hada al-khayri al-kabir o haccaka e nde ɗo moƴƴere mawnude wa yastamirru fi inadihi wa ihmalihi lis-salah o duumo o kontina o jokkidira e sandarɗagol makko salo juulude wa ihmali e welsidagol makko lis-salah khasatan salat al-jamaa tentini noon julde jamande allati nden haddara alayhi salatu wassalamu min at-tafrit fiha nden julde jamande nelaɗo rentini e welsidagol ga e mayre e welsidagol e mayre faqala nelaɗo maaki walladi nafsi biyadi nelaɗo tabintinaniɗo Allah jungo ɗum ara e cettoɗen firirgol o yadullahi bawɗe Allah aɓuɗo Allah wawde arab Allah wi yadullahi o wiyaɗo guduratullah yadullahi fawqa aydi sifillaha bima wasafahu nafsu wa wasafahu rasul diyako hadihi hiya sunnatu hada madhabu ahli sunnati wal jamaa an tasifa Allah bima wasafahu nafsu wa wasafahu nabi aw rasul sifora Allah ko Allah sifori hoore mum ko sifora Allah ko nelaɗo siforimo ko Allah no ɓuri en andude hoore makko nelaɗo no ɓuri en andude Allah walladi nafsi biyadi nelaɗo wiyaɗo walladi nafsi bi qudurati nelaɗo anda Allah no mari qudura ɓe andi ɓe wi mi wondiri on mo wonki an woni e jungo mum sa min wiɗi kan naya nanguji fontugol juuɗe ɗo wara ko sifa ngo Allah jogi na ɗum wara e nande shabba nde ɗa wiya jungo Allah koye a wallin juuɗe maɗa sina firde waya ɗo kadi wigol ɗo wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama wona nangu godde dey wiya wassamawatu matwiyatum biyamini yona famini ko sifa ɗe ɗiɗi Allah jogi ya terto wallin juuɗe maɗa wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama wassamawatu matwiyatum biyamini anda ko sifa ngo Allah jogi haray nelaɗo maaki mi wondiri on Allahjo mo wonki anki woni e jungo mo lagadi hamamtugom ɗi mi himmiri sifa oya hadise nando makko an amura bi hatabin nde mi yamirta tene leɗɗe an amura bi hatabin nde tene te leɗɗe fa yuhtabu tene summa amura bisalati fa yu'adhana laha mi yamira yo julde nde noddina summa amura rajulan fa ya ummu nnas refti mi yamira gorko yo almo yimɓe ɓen summa ukhalifa refti mi yamin mi onnenete mi ko ɗum woni mi luttita ila rijalin faade e worɓe la yahduruna salat aljam fa uharriqa alayhim buyutahum mi sunna e dow maɓɓe cuuɗi maɓɓe ɗi masiɓɓe tedduɓe nelaɗo miijike oɗo na neɗɗo moƴƴo ni neɗɗo mo juulata julde jama hande noon onon tigi ɗon geli kon ɗum e a yahi ɗo a tawa ɓuri ɗe laabi sappo no yaasi hatta rawje no heewi a tawi woɓɓe fen ɗo no eta ñiiri woɓɓe no ñaama woɓɓe no ɗaɓɓa taxi woɓɓe no nodda client woɓɓe no lando kon ɗum faala ɗum ɓen ɗo faada ko faala ɗo ko baraji wattanen hilla e ɗum ɗo galleji men ɗin no heewi tew a yiyay ɗo saaku maaro ko balɗe tati ñaamete juuloɓɓen ko tato ko mawɗo gooto e jiidiraɓɓen ɗiɗo musidɓe tedduɓe sagataɓe ɓen fof a yiyay ɗo sagata ɗo ko andirte ko ben makko e nene makko ɓiɗɗo hajja kaari on ɓiɗɗo oustage kaari on ɓiɗɗo kaari en simo jombude ko ñande o jombete ko ñande o jombata yi'ata si tawi on naynete o maayi ko baaben makko andi jiwɓe ɓen kan moyiɗa o hande no hari ko ariya joni a feƴƴanoma ariya andi mi wowlino feƴƴanoma kadi joni o nanete hari ko wujagol fruit joni ko ɓoltugol ɓandu mum ɗum haa wiya ko tew kecco ñappo rasta lana allahu lwasilata wal mustawsala joni noon joni kadi feɗa mo yiɗa o kollima no waymo undugal tappi ma yanɗo e accident ɗum no waɗi tokki mo yiɗa o no jogii feɗa no tokkaɗi joni sukundu tokkandu feɗa tokkaɗi ɓandu sansan tahiru halqillah tawti ɗon noon conci seekaɗi uddita ndere yani yeeso e ɓaawo ko ɓe wolete fi juulugol ɗum no aray ko sifa ɓe marɓen ɓenni noon ɓeygure ma nden ko passage ma a sarsay ɓe otowal pippinoya yeeso Allah ɗon noon mo kala men wattan hilla
اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والسلام والاستقرار في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والسلام والاستقرار في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم رب أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح تربيتهم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاها وآخره فلاحا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فأقم الصلاة. لا والكسل كلا والبي والإبانتال.